magocwo kanitha. Rekei turugame na iguru twambiririe service ya muthenya wa umuthi na rwimbo namba 92. Ni wokire tondu wa kunyenda ugitiga unene waku bayang'oni Bethlehemu ni wagire na masisi kazaine wa Yesu roine na hado kazaine wa Yesu koroine na hado ewa shari ro ogete kamodo na arai kane mainire ukianga nyumba ugeikara na ng'ombe we mumbi wa thĩ yothe kathĩ-inĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ na handũ kathĩ-inĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ na handũ wendeire imamo-inĩ na nyoni na itara no Kristo mũhonokia wa andũ ndarĩ na hakũiga mũtwe kathĩ-inĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ na handũ kathĩ-inĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ na handũ ũgĩũka Jesũ mũhonokia andũ nĩguo matuĩke aku magĩkũmena na magĩkũhũra magĩkwamba mũtĩ igũrũ kathĩ-inĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ na handũ kathĩ-inĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ na handũ ũgĩũka Jesũ na ũnene waku mbũtũ ya ĩkĩinaga ngĩigua mũgambo waku ũkĩnjĩra ũka nĩngũigĩire ũtũũro ngoro yakwa nĩkagũca rĩrĩa ũkanjĩta woka Oneini wendo tariatea Ngai witũ atwendete naguo twatwĩkire ciana cia Ngai nĩ wa magegania Mwathani hutia rĩake rĩ Ngai wakwa ndigekuona maruturutu nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria tũrĩgĩtiona hĩtũki gũkũ mũhuro-inĩ wa riũa nĩ gũcara ithuĩ tũcaragia bũrũri ũrĩa wĩ witũ kĩũmbe hutia rĩake rĩ Ngai wakwa ndigekuona
maũndũ nĩ mega, maũndũ nĩ mega, nĩ tuge maũndũ nĩ mega, maũndũ nĩ mega. Yesu agĩthamakaga, maũndũ nĩ mega, maũndũ nĩ mega, maũndũ nĩ mega, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Tuimbe mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Wambarario Ngai wa ngai ciothe, wambarario, wambarario Ngai wa ngai ciothe, wambara orogoco Ngai wa ngai ciothe, orogoco, orogoco Ngai wa ngai ciothe, orogoco Ngai wa ngai ciothe, orogoco, orogoco Ngai wa ngai ciothe, orogoco. Bwana asifiwe. So hii week ambayo ilikuwa the beginning of this, Uhuru alienda Tanzania, na kulikuwa na sherehe kubwa sana, lakini chenye ilinifurahisha ni kuona kwamba hata kulikuwa na corona kuna vile watu wanasalimiana, na ndio nataka msalimiane. So niliona Suluhu akisalimia watu hawatagota, na most of you mnajua kwamba not so much in support with that, lakini atafanya hivi. So vile mtafanya, mtembee kwa kanisa, usalimia kama watu 5 au 6 hivi. Okay, usigote because hiyo ni salamu ya Jamaica. So usalimie tu hivi, nekatharere mtu asfeel ya kwamba amekuja kwa nyumba ya Mungu. Amen. Kwa hivyo Warira ataendelea tu kutuimbia polepole tu menaros, and then alafu sasa tusalimiane. Ndio nekatharere togia na that mood ya Christmas na mwaka mwero, polepole tu. By the time ifike siku ya Christmas tutakuwa tumefanya exercise ya kutosha. Rose na Warira. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania. Shagai barakanete meshira makwa me magaru todo we wiki wagereire Jehova Ngai eni gotire tawe eni weno we wiki wagereire weno we wiki oina mirira weno we wiki monene waita bararia enina dakogosha wapire theno nakyo baigoro na indo ciothe tuonaga na maitho nokihe mũndũ ũhoti wothe na ũũgĩ wothe eni akũgocage eni we nowe wiki wagĩrĩire we nowe wiki wainamĩrĩra we nowe wiki
rurimi rwakwa rurimbũraga ũhoro wa hinya na ũhoti waku we ũrĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe kuma nogoci ĩni-inĩ ciaku baba ĩni we nowe wiki wagĩrĩire we nowe wiki mũinamĩrĩra we nowe wiki mũnene wa ita ndakwambararia ĩni na ndakũgoca I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas and a happy. So tutaspare that and then alafu imeanza kunukia, kwa hivyo nataka kushukuru Mungu because of that. Munaona kama kanisa iko mpya? Kama hata kuna watu ambaye hata hawaja notice. Si ndio? So kanisa tulipiga rangi, munaona at least iko na kala mzuri. So Mungu amekuwa mwaminifu. The beginning of this year tumefanya toilets, tukazipatia good image, tukaingia kwa mazeras, tumepaint ndani ya kanisa. The only thing that is remaining in the church, hizi viti, ukiangalia viti na uangalie main door, utaona kuna tofauti because main door tumepaka kitu inaitwa polish. Ne finish kana ne polish? Ne finish? Okay, either maybe mafundi kina house ne polish kana ne finish? Furnish, good. So furnish, I'm a lay person. So furnish itapakwa kwa hizi viti zote zitapakwa zikae shape. Ndio sasa pali kuna scratches ziondolewe scratches. Kama hapa front mkiangalia kuna to scratch, lakini ikipakwa hiyo kitu inaitwa furnish inakuwa mzuri. Tuwe hamwe nekatharire kanitha ithakare ta ene. So Mungu awabariki kabisa, na muririkane ya kwamba nao hatujai wauliza pesa ya rangi, hatujai wauliza pesa ya mazeras, hatujai wauliza pesa ya washrooms. To kogo moteithio ni Ngai in the beginning of the year munitengeneze ile parking. Tuwe hamwe. We are so many of us. Kwa hivyo hata mtu akichukua 2 steps aseme hizi 2 steps mimi nitaweka kabro, ni kitu kama kabro 10. So now we are about so many of us, na wale wanatuangalia online, because ile front imekaa ugly, ina let kanisa down, na najua kwamba Mungu atatubariki. So ili ndipo sasa tuendelea na this service. Ninajua kwamba mmesimama ya kutosha, lakini si mnatakaga slim possible. So msimame tu hivyo, msiwe na haraka. So le leader Grace, na mwenye Grace, she's also a teacher, amenikumbusha ya kwamba tuimbe 1 stanza ya national anthem. Tuhamwe. So wala ambaye labda pengine hawezi kumbuka, unakula tu mdomo pole pole, and especially we have Ereko Rose. Yes. Ama ya East African community. We have to now. Eruri, munajua gani? Munajua stanza ya East African community? Sorry? No. Kumbe leo ni Jamhuri Day. Okay, fine. Thanks. Singekumbuka. Kwa hivyo tutafanya the Kenyan. Oh, na flag imetolewa. So, 1 to go tukiongozwa na Rose. I want to go. Na Mungu tupatie ustawi, utupatie mafanikio of this life, utupatie hope, utupatie a peaceful country, utupatie direction in this life, oh God. Wakati huu ambayo kuna political temperature, kuna tensions hapa na pale,
God, we pray as a church ambaye Mungu umetuita ili ndiposa tuweze kuomba kwa sababu ya prosperity and peace of this nation, oh God. Naomba ya kwamba Mungu utusaidie, utushindanie, utuonekanie in this season kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Tubariki Mungu, utuonekanie na utujaze na neema yako katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwathani agocwo. Turugamite oguo ni tukuhingura mabuku mitu ma mahoya karatathi namba 6 twambiririe gucukura kwa rucini. Page number 6 turi hamwe. Mwathani aroikara na inyue andu a Ngai tunganite haha umuthi tucokanirio ni roho wake tukirire kuigua kiugo giake na tugoce ritwa ritheru ria Mwathani tugayane uhoro wa wega wake munene na tuhoe ni undu wa mabataro maitu na mathi yothe. Ningĩ tukite tucanjamuke thiini wa wendo wake na tucoke tutumwo na thayu wake. Turi agai a utonga wa ithe witu turi agai hamwe na murio ni undu wa kweruhio thiini wa roho ni tutwikite umwe. Tuthie page number 2 hau iguru karatathi namba 2 hau iguru. Ngai we niwe Ngai wakwa nguroka gukumatha na kio ni kunyota ngoro yakwa ikunyoteire na ni undu waku mwiri ukaigua mito ndi bururi uyu mumu na wi minoga na utari mai. Karatathi namba 7 tujuga tutire na mehia ni kwihenia tukwihenia na uhoro wa manduri thiini witu no tungiumbura mehia maitu tuherete nama na tumwihokete. Ngai ni mwihokeku na ni muthingu na ni eguturekera mehia maitu. Ni undu ucio reke itumburire Ngai mehia macio maitu twinyihitie. Ithe witu wa tene na tene o we Ngai wa aciari aitu a tene indo ciothe ni cinainaga ni undu wa hinya waku munene no muruguo Jesu Kristo ni atuhotithagia guthengerera giti giaku kia unene. Mwathani ni twititie na tukaga kurumira njira ya ma ngoro citu ni ndutuhire muno ni murigo wa mehia. Mwathani tuiguire tha ni twahera na ndugatutarire mehia macio maitu tuire gikeno gia kurekerwo mehia na utuhuthirie uritu wa ngoro citu na undu wa ukengi wa Kristo ucio wakwire na akiriuka ni undu witu. Amen. Ngai uria ithe wa Mwathani tu Jesu Kristo ni akenagio ni mwihia wiririte na akamurekera akamwamukira na akanirekanirwo ni mehia make mothe aria magwite ni mariukite aria morete ni monekete na gwega na utugi wake gutura inu mwana na inyu matuko mothe mamio yanyu mugutura nyumba-ini ya Jehova matuko matare muthia. Amen. Kurathimwo ni andu aria othe matwaraga nyumba yaku maritura mainaga uhoro wa ngumo yaku gocai Mwathani ritwa ria Mwathani rogocwo goco gorogia kwi Ngai ithe wa kiambiriria kia maundu mothe goco kurogea kwi Ngai murio uria watwikire muru wa mundu kugoco kurogea kwi Ngai roho mutheru uria utweruhagia na gatwikira hinya Mwathani Ngai witu tene na tene. Haleluya. Nĩngũingĩra hingo-inĩ ciake na ngatho nyingĩre ndĩ na ũgooci kiugaga mũthenya ũyũ ũheanĩtwo nĩ Jehova njanjamũke tondũ nĩakenetie njanjamũke tondũ nĩakenetie njanjamũke tondũ nĩakenetie. Nĩngũingĩra hingo-inĩ ciake na ngatho nyingĩre ndĩ na ũgooci kiugaga mũthenya ũyũ ũheanĩtwo nĩ Jehova njanjamũke tondũ nĩakenetie njanjamũke tondũ nĩakenetie njanjamũke tondũ nĩakenetie. Tuikare thĩ tuigue ithomo. Mwathani agocwo muriega ruciini. Ithomo ni tukuriona kuma Thaburi ya 100 Thaburi ya 100 tuguthoma tuikarite uguo. Anirirai Jehova na gikeno inyu andu a thi tungatirai Jehova mukenete ukai mbere-ini yake mugikunguyagia menyai ati we Jehova niwe Ngai niwe watumbire ithuĩ tũrĩ ake
tũrĩ kĩrĩndĩ gĩake, nĩ ithuĩ ng'ondu ciake kwĩrĩithĩria. Tonyerai hingo ciake mwĩna ngatho, mũingĩre nja-inĩ ciake mũkĩmũgocaga na rwĩmbo, mũcokeriei ngatho na mũgathe rĩĩtwa rĩake. Nĩ gũkorwo Jehova nĩ mwega, ũtugi wake nĩ wa tene na tene, na wĩhokeku wake nĩ wa nginya njiarwa na njiarwa. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Rekei tũrũgame tũnyitanĩre na Kristiano a thĩ yothe na arĩa mathiĩte mbere itũ, tumbũre mohoro marĩa twĩtĩkĩtie na ciugo cia wĩtĩkio wa atũmwo. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire hu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Poncio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo. Mũthenya kwarĩ akuo, mũthenya wa gatatũ akĩriũka, akiuma kũrĩ akuo, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe. Nĩ akoima kũu oke gũkũ acirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru wa thĩ yothe, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ na ikare nawe. Rekei tũhoe o ta ũrĩa mũhonokia witũ Jesu atũrutire. Rekei tũhoe na ũmĩrĩru tuge: Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuoheraga arĩa matwĩhagia, ndũgatũtware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Tũthiĩ karatathi ka 30, article 21. Mwathani, onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ, na ũtũhe ũhonokio waku. Mwathani, tongoragia president witũ, na ũmũheage ũũgĩ waku na kĩhoto. tũma atungatĩri aku magũtungatagĩre na wĩhokeku. Andũ aku nao magũtungatagĩre makenete. Rĩrĩa tũngĩkorwo tũrĩ mũkuru-inĩ wĩ ndumata ya gĩkuũ, tũtongoragie na thiarĩ na mũthegi waku. o ta mĩtĩ ĩhandĩtwo rũtere-inĩ rwa rũĩ, tũmaga tũciarage maciaro ma Roho. tũtũme tũthiĩ tũhana cumbĩ wa thĩ. Ona ningĩ ta ũtheri wa thĩ, Thĩ yothe ĩroiyũrwo nĩ riri waku, o ta ũrĩa maĩ maiyũre iria-inĩ. Nĩ tũkũigua ihoya rĩa mũthenya rĩrĩa rĩkuma thĩinĩ wa mabuku maitũ ma mahoya, karatathi namba 445, page 445. Nĩ mũthenya wa kiumia wa gatatũ hĩndĩ ya gũka. Rĩrĩa muonete tũthiĩ na mbere, page 445 hau igũrũ. Mwathani Jesu, nĩ tũĩ nĩ gĩtĩo kĩnene ũtũhete tũkorwo tũkĩgwatanĩra na arĩa mananyamario mũno, ta ndungata yaku Johana, ũrĩa wakuire nĩ ũndũ wa ũira wake wa ma. Tũteithie ona ithuĩ tũrũgamagĩrĩre ũhoro wa ma tũtarĩ na guoya, ona tũhunjagie twĩna ũmĩrĩru na ũũgĩ ũrĩa umaga kũrĩ we. Twagũthaitha ũtiragĩrĩre ndungata ciaku mahinda-inĩ mothe ma mogwati ona moritũ, na ndũkanareke makane wĩtĩkio wao, na mathiage na mbere gũkengakenga ta ũtheri wa matu-inĩ me thĩinĩ wa thĩ ĩno ĩiyũire nduma na mehia. Amen. Jesu jikaria moyo-inĩ, gĩthima-inĩ kĩa muoyo, rũĩ rwa kũhonania rumaga Golgotha. Mũtĩ-inĩ, mũtĩ-inĩ, tũrengocaga Ngai wakwa nginya ngore kahurũka. Mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Tũnyitanĩre article 23, tũhoe twĩ hamwe nĩ tondũ wa kũhoera thayũ. Ngai mwene hinya wothe na wa tene na tene,
ithe wa mũthamaki wa thayũ, tũgĩcoka na tũkĩhurũka nĩ ũtũhonokagia, rĩrĩa twahorera na twakwĩhoka nĩrĩo tũgĩaga na hinya. Tũma tũtuĩke andũ a kũmathaga thayũ, ningĩ tũkenage tũgĩcaria kĩhoto, tũnogore na ũtwaũre marĩa mothe matũritũhĩire ngoro-inĩ citũ, na ũtũme mĩtũrĩre itũ yumbũrage ũthaka wa thayũ waku. Nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Amen. Ndebebekaga mũtĩ-inĩ, ndona thaika njoya, na ũtheri wake mũingĩ ũkanjagararĩra. Tũnyitanĩre karatathi 33 tũhoe nĩgetha Ngai atũhe wega wake. Mwathani ithe witũ wa igũrũ, mwene hinya na mũtũra muoyo, we ũtũmĩte tuone kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ mwerũ, ũtongorie na hinya waku mũnene, nĩguo tũtikagwe mehia-inĩ kana tuone ũgwati ona ũrĩkũ. Tũtongorie maũndũ-inĩ maitũ mothe, na ũtũme twĩkage maũndũ marĩa magĩrĩire maitho-inĩ maku, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Amen. Mwathani agocwo. No tuthiĩte wega, nĩ ngũria praise and worship moke matũtongorie na praises na rwĩmbo rwa mahoya, na nĩgetha Lady Ndakaigai atũtware mbere ya Ngai na mahoya. Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi, hĩndĩ ĩrĩa ohetwo nĩ ũndũ wa ũhoro wa ma, gĩcokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao, nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ĩrotũra, na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi, hĩndĩ ĩrĩa ohetwo nĩ ũndũ wa ũhoro wa ma, gĩcokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao, nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho, akamũhoera ngwatanĩro ĩrotũra, na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Hunjai ũhoro wa ma mũtarĩ na guoya, mũrĩ ngwatanĩro na mũkĩnyihagia, tuĩkai kĩonereria kĩa Mwathani Jesũ, na mũrute mĩĩrĩ ĩtuĩke igongona. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ĩrotũra, na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio, na gũtũra muoyo gwakwa nĩ maciaro, ndirĩ ũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo, gũtũra wega-inĩ wa Mwathani Jesũ. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho, akamũhoera ngwatanĩro ĩrotũra, na nĩ ũhoro wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho, akamũhoera ngwatanĩro ĩrotũra, na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra, na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra.
kwa iria ndiaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũkiragia kue ũkĩthekia hinya waku ndingĩikara gathaka mwewe mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya tũmage ngwende mũno na twĩna ngatho nĩ ũndũ wa muoyo nĩ wĩkĩte ona ningĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ wĩkĩte wega nĩ twauga wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩ wĩkĩte nĩ ũrathimĩte ciana citũ nĩ wĩkĩte karathima aciari aitũ nĩ wĩkĩte wega nĩ twauga wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩ wĩkĩte wega nĩ twauga wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩ wĩkĩte we tũhũrĩre Jesũ rũhĩ nĩ tondũ nĩ atwĩkĩte wega twĩna gĩtũmi gĩa kũmũcokeria ngatho Thengiũ Ngai nĩ thayũ na wendo waku Thengiũ Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ akwambararia na ndagoca rĩtwa rĩaku Thengiũ Ngai nĩ tuge Thengiũ Ngai nĩ thayũ na wendo waku Thengiũ Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ ndakwambararia na ndagoca rĩtwa rĩaku Thengiũ Ngai Thengiũ Ngai Thengiũ Ngai nĩ thayũ na wendo waku Thengiũ Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ ndakwambararia na ndagoca rĩtwa rĩaku Thengiũ Ngai Thengiũ Ngai Jesũ ndahoya kũrathimwo nĩwe tikiuma haha ũtandathimĩte Jesũ ndahoya niĩ kũrathimwo nĩwe tikiuma haha ũtandathimĩte ririkana wega rĩrĩa mwagianire na Jakubu tuko akĩenda mũrathime we mwene ndanogire onake ndanogire tikiuma haha ũtandathimĩte Jesũ ndahoya niĩ kũrathimwo nĩwe tikiuma haha ũtandathimĩte
gucokeria ngatho mwathani rucindiro umuthi ni undu wa gutwenda na gutuikaria. Thengio mwathani ni undu uria tumenyereire kuma ria twambiririe mwaka na ugatukinyire mahinda ma Christmas. Ni tugukumia ritwa riaku mwathani, twaririkana kuri angi aingi mwathani twambaniririe nao na amwe ni moimite guku muhuro wa riua, angi matire na hinda ria guka thiini wa giikaro giki, no ithuĩ mwathani ni utwamurite na ugatuhe hinya wa guka na wendo thiini wa giikaro giki rucini rwa umuthi. Tunakushukuru Bwana, twambararia ritwa riaku na twagukumia Ngai ni tondu we wi mwega. Ithe witu ti wega tugwikite ona umwe, no ni wendo waku munene uria thiete ugicainaga iguru ya miturire itu, ugathie ugitweheragiria mitino, ugathie ugitweheragiria mogwati, no ugathie ugitwikaga wega mwathani. Ni tugukumia Ngai tondu we wi mwega. Twarora thutha witu ni tukuona mwathani maundu maritu ithe witu wa matu-ini maria tweheranitie namo. Ni tugucokeria ngatho ni undu wa gutuhe opportunity ino makiria ya guka thiini wa giikaro giki rucini rwa umuthi. Tugucokerie ngatho, ni wega Ngai ni undu wa ihinda riri. Ithe witu wa matu-ini, ririkana anake meha ona iritu na atumia na athuri mwathani aria maragerera mahinda maritu thiini wa miturire yao. Angi ni mabutirwo mawira mwathani, angi biashara ciao ni ciahingirwo mwathani, angi manyumba mao matire na andu a guikara mwathani. Ithe witu mutura muoyo ni tugukumia Ngai, tukaneana maundu ma mothe moko-ini maku, nigetha mwathani ithe witu wa matu-ini, tondu indo ciothe njega ciumaga kuri we, na we niwe mumbi wa thi ino na ni utwendete mwathani na turi aku Ngai. Ririkana andu othe mwathani maragerera mahinda maritu, aria me haha mwathani, ona angi tunyitanagira nao na matiri haha mwathani, angi ni makwiriirwo mwathani, na angi andu ao ni makomete mathibitari Ngai. Ithe witu, we bring our petition before you. Turirikane rucini rwa umuthi, na mwathani wike maundu ma magegania thiini wa andu aya me haha rucini rwa umuthi, na aria matarainie nao, ona aria ciana ciao na athuri ao na atumia ao, wike maundu ma magegania mwathani. Ithe witu wa matu-ini, tugithi kuhinga mwaka mwathani, tukwineana moko-ini maku mwathani. Kuri maundu mwathani twanenda gutiga na mana turema mwathani, no as we close the year mwathani ithe witu wa matu-ini, twakuria uingire thiini wa miturire itu mwathani. Aria mwathani mahotetwo ni uhoro wa njohi mwathani, witikire kuingirira rucini rwa umuthi miturire yao. Ni tuiti kwenda mendaga guitanga indo ciao, mature manyuaga njohi mwathani ithe witu wa matu-ini, na mature meyanangaga miri yao, no rucini rwa umuthi urotikira kumaririkana mwathani. Angi ni mahotirwo ni uhoro wa thigara, angi makihotwo ni uhoro wa drugs, no thiini wa ritwa ria Jesu Kristo utwirite uthamaki ni witu na ciana citu na andu aitu mwathani. Ithe witu twametia kuma kuu mohetwo, twatuaga minyororo iyo in the name of Jesus. Amwe ni athuri aitu, amwe ni ciana citu mwathani, ona angi ni atumia aitu mwathani, ni twarega nao rucini rwa umuthi. Ngai mwega ithe witu wa matu-ini uturaga muoyo, itikira guikuruka rucini rwa umuthi na kwanjia chapter njeru thiini wa andu aya mwathani, kwanjia chapter njeru thiini wa itura riri, thiini wa kanitha uyu mwathani, na wike maundu ma magegania mwathani. Ithe witu twarehe aspiration ciothe meriria mothe mwathani ithe witu ma andu aya Ngai ithe witu mutura muoyo, angi ni merirĩirie maundu manene na we no ungitikira kumahingiria mwathani. Angi ni mekwenda kuhika, angi ni mekwenda kuhikania mwathani, angi ni maracaria mawira mwathani, ona angi ni maracaria biashara Ngai ithe witu wa matu-ini. Itikira kuririkana andu aku rucini rwa umuthi, mahe wega waku wa iguru Ngai ithe witu wa matu-ini, no mekire maundu ma magegania mwathani. Ithe witu ni tuwi Ngai wi kihoti na ni uhinguraga mirango minene mwathani ithe witu rucini rwa umuthi, nikio tuoka mbere yaku ika maundu manene mwathani ithe witu thiini wa witu Ngai. Ringa magegania maku mwathani, ringa ciama ciaku, onania rucini rwa umuthi, na mwathani no tugukugatha Ngai na tukumie ritwa riaku. Nikio ni twakwambararia mwathani na tugukumia Ngai ithe witu wa matu-ini. Andu aitu aria me njera Ngai mwathani maririkane Ngai ithe witu wa matu-ini, na witikire kumohora maririe Ngai ithe witu wa matu-ini. Ni tuwe gutire mundu ungienda guthi njera, no ni ekoraga kuo Ngai ni undu wa mahitia maya kana maya maria mahingica na thirikari, no rucini rwa umuthi ucoka kumacerera na kumeka maundu ma magegania. Aria ungiohora mwathani ithe witu na magurire miturire yao,
ĩtĩkĩra kũmohora na twamona Ngai no tũrĩgatha rĩtwa rĩaku. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ twahumbĩra bũrũri ũyũ na thakame ya Jesu Kristo. Ithe witũ wa matu-inĩ ithuothe twĩna guoya nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Ngoro citũ citirĩ sure kũrĩa tũrathiĩ Mwathani, no rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũĩ Mwathani atĩ twakwĩhoka maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra Ngai ithe witũ mũtũũra muoyo. Nĩkĩo twahumbĩra bũrũri wĩtagwo Kenya na thakame ya Jesu Kristo. Ũroririkana bũrũri ũyũ na iririkana rĩa mwanya. Ithe witũ wa matu-inĩ ĩtĩkĩra gũikũrũka Mwathani ta ũrĩa waikũrũkagĩra Musa kũu werũ-inĩ, na Mwathani ũkamũteithia na akaheana direction. Ĩtĩkĩra gũikũrũka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ Mwathani ithe witũ wa matu-inĩ ũheane direction na ũcoke gwĩka maũndũ ma magegania thĩinĩ wa politics ya bũrũri ũyũ. Mwathani ririkana andũ arĩa ũheanĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Nĩ twaregana na ũiti wothe wa thakame, nĩ twaregana na mĩbango yothe mĩũru igũrũ rĩa andũ aya Ngai, tribal clashes Mwathani ithe witũ wa matu-inĩ, na maũndũ mothe marĩa mabangagwo nĩ ngoma ma kwagithia andũ aku thayũ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twaregana namo Mwathani. Oya president, ona deputy president Mwathani, na andũ othe arĩa mahetwo tongoria thĩinĩ wa bũrũri ũyũ Mwathani ithe witũ wa ma-DC, machivo Mwathani ithe witũ wa matu na athuri a matũũra, ona ministers Mwathani ithe witũ wa matu-inĩ arĩa ũhete wathani thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, ona governors Mwathani ithe witũ wa matu-inĩ wothe Mwathani twamahumbĩra na thakame ya Jesu Kristo, makĩdecide na magĩka maũndũ marĩa makoniĩ bũrũri ũyũ Mwathani. Ũkorwo hamwe nao, guide meciria mao, nyita moko mao, na ndũkareke ũũru ona ũmwe ũkore bũrũri ũyũ Mwathani. Heana mbura ya kĩrathimo, heana industries thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, nacio ciana citũ cione mawĩra, andũ aitũ mekenere Mwathani, mona gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Nĩ twakũgatha Mwathani nĩ ũndũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Ririkana kanitha waku mũtheru ũrĩa warutire mũrũgwo Jesu Kristo nĩgetha ũkuĩre hau mũtharaba-inĩ. Ithe witũ mahinda maya ũkĩrũa Mwathani ithe witũ amidst maũndũ maritũ Mwathani ithe witũ wa matu-inĩ, machination nyingĩ cia shaitani. Jesu mwega twaneana kanitha waku moko-inĩ maku nĩgetha ũmenyerere no ũgitĩre. Ririkana Mwathani ũrĩa ũtũkoniĩ mũno Archbishop witũ Ole Sapit, ona Bishop witũ Canon Charles Muturi Mwathani ithe witũ na archdeacons, ona atungatĩri makĩria mũtungatĩri witũ Tino Mwathani ithe witũ wa matu-inĩ. Mwathani ũmamenyerere hamwe na family ciao, onao Mwathani ithe witũ magitagĩre no mekage wega, intervene thĩinĩ wa meciria mao na maũndũ-inĩ mao mothe Mwathani ithe witũ wa matu-inĩ, makĩdecide ũhoro-inĩ wa kanitha. Ngai ithe witũ ũgakoragwo hamwe nao, ĩkĩra roho waku thĩinĩ wao, na maũndũ mothe marĩa marĩkaga na marĩthugundaga matuĩkage ma kũgocithia rĩtwa rĩaku. Ona gũkũ gwitũ Mwathani ĩtĩkĩra kũririkana athuri othe a kanitha, ĩtĩkĩra kũririkana evangelist, ĩtĩkĩra kũririkana lay leaders, ĩtĩkĩra kũririkana atongoria othe a cell groups Mwathani ithe witũ wa matu-inĩ. Ithe witũ nawe coke gwĩka maũndũ ma magegania ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ twakũgatha Mwathani tondũ we wĩ mwega, wĩ mũtugi, ningĩ to nĩ ũtũũraga muoyo tene tene. Ĩtĩkĩra gũtũrathima na ndũkareke tume gũkũ tũhũ ũrĩa tũingĩrire Mwathani, reke tume tũrĩ andũ erũ, reke tume twĩna hinya waku Mwathani, na twĩgaĩre kĩrathimo gĩaku thĩinĩ wa nyũmba ĩno, na nĩ tondũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twakũhoya. Mawĩko maku we Ngai nĩ magegagia mũno, njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku ũnjĩkaga magegania. Rĩrirĩria gũgũtookia hanane nawe wĩ Ngai, wĩ Ngai
nĩ ndona nĩ twaheo bahasha. Nĩ ngũhe mahinda maya kwaya na nĩgetha magoce Ngai, nawe ũkorwo ũkĩharĩria na tithe yaku kahora, na marĩkia nĩ tũkũrehe. Karibuni. Nĩ nyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete. Nĩ ngũroho magegania na tha ciaku. Thank you Ngai ũrotũgĩra. Nĩ nyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete. Nĩ ngũroho magegania na tha ciaku. Thank you Ngai ũrotũgĩra. Ndarĩ mũrwaru kwaya matuhe chorus nigetha turehe tithe.
Thank you, Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thank you, Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ na kwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thank you, Ngai. Thank you, Ngai. Ndirĩ kĩndũ na kĩngĩhota gũkũhe, tondũ nĩngegetio nĩ wendo waku. Ndĩnyihĩtie mũthĩ nĩguo ngwambararie, ngũnenehie mwathi ũrotũgĩra. Thank you, thank you, Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thank you, Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ na kwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thank you, God. Thank you, God. Tunataka tumainia Mungu, especially wakati tunamtolea matoleo zetu. When it comes to 10%, kana gĩcunjĩ kĩa 10 gĩkoragwo very crucial thĩinĩ wa mũtũũrĩre wa Mũkristiano, because it is the only scripture ambayo imesema kwamba mnijaribu, mnitolee tu ka portion ka 10% in every resource ambayo ninawapatia. So kwa wale ambao wamekuja hapa na wale ambao wametupatia through the pay bill, mwiwe thĩinĩ wa ngoro cianyu mũgĩe na that faith in whatever chenye mnatarajia Mungu aweze kuwafanyia, or even thanksgiving ambayo mnashukuru ndio milestones na great things that Mungu anafanya katika maisha yenu. Na kwa nyinyi ambao mko kwa congregation ambayo hamjapata kitu ya kupeana for long, na mmekuwa mkistruggle na madeni na maloans, Ngai amarore na maitho matha aweze kuona ya kwamba you have that desire to give na hauna. But also naweza kukuchallenge ya kwamba kuna ule mama alikuja wakati wa Yesu Kristo na akaleta tu hela tuwili tu ambaye ndiye alikuwa nazo, na Yesu akasema ya kwamba huyo ndiye amepeana na ndiye atabarikiwa, because out of her poverty, out of her scarcity, amepeana with a lot of love. Kwa ndere ndako challenge wala ambao wamepiga magoti hapa na wale wako kwa congregation ya kwamba it is not about the huge amount or it is the small amount. Ni commitment ya kwenda Ngai na commitment ya kurumirira Ngai, and above all giving with love, because mkitupatia kitu kadogo kazuri ambayo mmetupatia na roho safi, ama mupeane mingi kwa roho safi, I'm sure kwamba mtabarikiwa. And then ndungata ya Ngai, I confirm the blessings of God in your life. Anasema kwamba ubarikiwe ukitoka na ukirudi. Napenda kwa damaiti ya kwamba Mungu awabariki kazi ya mikono zenu, na Mungu aweze kuwafuata kwa kila njia, na aweze kuondoa miba zile ambazo ziko kwa njia. Mungu aweze kuondoa discouragement, Mungu aweze kuondoa zile issues ambayo mna experience in your life, na Mungu aweze kuona ile thanksgiving mko nayo katika mioyo zenu kwa sababu ya watoto kufaulu kwenda universities, na Mungu kupeana bursaries na donations ili ndiposa watoto wasome, na Mungu aweze kuona ile thanksgiving mko nayo kwa mioyo zenu kwa sababu ya Mungu kuwawezesha muweze kuachieve despite ya difficult season. Tukiwa with my pastoral team tunawabariki. Nasema kwamba mubarikiwe mkitoka na mkiingia, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. God bless. Asante. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, ũrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathima rĩngĩ.
birthdays, watu wa birthdays na anniversaries. Watu wa birthdays na anniversaries. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear angels. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday to you. Mwathani ngai mwene hinya wothe thingi ni undu wa ndungatano yaku ambaye Mungu umempatia miaka ambaye imejaa victory, imejaa blessings. Tuahaya ni undu wa ciana ici ya kwamba Mungu awabariki, uwe pamoja na wao kwa sababu ni Mungu mwaminifu milele na milele. Asante Yesu kwa sababu ya yale ambayo umetenda katika maisha yao, kwa wanakania Mungu kuwasaidia kwa sababu ni Mungu usiyebadilika milele na milele. Tunaomba ya kwamba Mungu wapatie miaka ambaye imejaa mafanikio, ambaye imejaa furaha, ambaye imejaa excitement. Tunawabariki Mungu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. God bless. Asante tu. Happy birthday again. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear angels. Yeah, so last Sunday mulitangaziwa ya kwamba this is a family day. In the past years, Family Sunday inakuwaga na culture ambayo tuta celebrate after the service, tukula pamoja. So I can promise you ya kwamba maybe the beginning of the year tutakuwa na wakati wa kukula pamoja kwa sababu hatukuwa na niondoa in between things, hatukuweza kujipanga vizuri, so I apologize for that. Ndemo tungatiri wanyu. So the beginning of the year tutapanga na PCC, siku ile tutakuwa na a fun day kama families, alafu ili ndiposa Mungu aweze kutubariki. So siku hii leo tulikisema tu in whichever way tutashukuru Mungu. So what we are going to do, tulishikanisha na Vikas Day. So every cell group wakati wanapeana ile donation wanapeana wakishikanisha ya kushukuru na Vikas Day, utashikanisha and then alafu nitawaombea. So every cell group wataleta whatever Mungu amewapatia and then alafu tushukuru juu yao, tuwapatie maombi, tuwapatie blessings and then alafu ili ndiposa tuweze kubarikiwa. Na kwa hivyo kwa wataendelea kutuongoza na songs. Na Rose, uririkane Bishop alituambia kwamba this is a season ya Christmas. So tuwapatia watu hymns ya Christmas, vitu ikiendelea pamoja na magegosho and then alafu ili ndiposa tuweze kubarikiwa. So tutaanza na cell group. Most of the times tunaanzaga either na cell group ya Gitwamba ama Njathaini. So leo tutaanza na Gathangari wala ambaye tuko hapa. So wakiongozwa na Fafa Mr. Kahoro Gashiri. Then alafu tuweze kubarikiwa. So wale wataweza kupiga magoti hapa watapiga, wala ambaye hawatapata space tutaombea alafu ili ndiposa tuweze kubarikiwa. So Rose tupatia wimbo wakati Mr. Gashiri anajipanga na watu wa Gathangari. Nei moharatene oria tushia reiro gatoromene moku oria werani iro kidikero kokega itokugeithia reu ina Jerusalem Kristo newe moshare
Kadhangari kuna wale wamebaki, hata kama una anything ukuja tukuombee. Watu wa Kadhangari, wale ambaye bado hawajakuja hapa. Watu wa Kadhangari, Mere, siweni wa Kadhangari. Nimesema kwamba usibaki, because sasa ukikosa kuombewa at any single cell group, utaombewa wapi? Utakuja kwa altar wapi? Na wezi kuja kwa Rorie, wezi kuja kwa Njadhaini. So it is a must. It is a must. Whether uko na kitu ama hauna, utakuja tu tukuombee na tushukuru kwa sababu ya ile ushindi Mungu ametupatia. So please make sure kwamba watu wakuje whether you have or not. Nando itu. Kadhangari. Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya wapendwa na hizi familia ambazo ziko represented hapa kwa siku hii leo, ambaye Mungu kuanzia the beginning of this year mpaka pahali ambapo tumefika, Mungu ameweza kunyitirira wira waku na ukawasaidia kama familia kupeleka watoto mashule na hata kusurvive season ya pandemic. Mungu tunaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Mungu wawezeshe ili ndiposa waweze kukuona. Wasaidie ili ndiposa Mungu, kwa sababu ya zile mipango iko mbele yao, wapatie sikukuu ambayo imejaa mafanikio na imejaa hope. Wasaidie ili ndiposa Mungu waweze kukuona hata kwa sababu ya hii mwaka unayokuja. Wapatie good health, wapatie peace of mind and peace of heart. Waonekanie kwa sababu ya zile needs ambazo ziko katika maisha yao. Mungu, wale ambao wanahitaji healing, tunaomba ya kwamba Mungu wa heal. Wale ambao wanapitia depression na stress, God of miracles, waonekanie Mungu na uondolee hiyo kuumwa na kichwa na uzito. Tunaomba Mungu kwa sababu ya zile issues ambayo, zile challenges ambayo wanakutana nazo na wakafika pale wakakuwa stuck. Naomba kwamba Mungu waondoe in that mud and in that bush. Ndiposa Mungu akiingia kwa season ya kusherehekea Christmas, Mungu akuone katika maisha yao kwa sababu ni Mungu mwaminifu. I'll bless them, Lord, na tukiwa na pastoral team tunawabariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 The other team. So tukitoka kwa Rose, tukitoka kwa Kadhangari tunaenda Rorie. Once again, kuna wale ambaye hawajakuja. Kuna mtu wote wa Rorie ambaye hakuja hapa, ambaye labda pengine anasikia uoga ya kukuja kama hauna kitu.
ama pengine huko umejipanga, kuna kanisa unaweza kuja kukuombea and then alafu kesho Mungu afungue njia. You never know the miracles of God. Any other person? Warorie. Mwenyezi Mungu ishie milele, tunakushukuru kwa sababu ya wao wapendwa katika jina la Yesu Kristo. Wasaidie, wawezeshe kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Wasaidie Mungu kwa sababu ni Mungu usiyebadilika milele na milele. Tunaomba ya kwamba Mungu wasaidie, Mungu waonekanie. Lord, I pray in the name of Jesus ya kwamba Mungu mioyo zao wajaze na neema yako na hope. Wapatia direction in this life and in the life to come. Mungu ni asante kwa sababu ya hii mwaka tangu ianze, umewaonekania, umewalinda. Zile issues ambayo wameweza kupitia, challenging situations of life. God, you have been so faithful. Na Mungu umetenda mambo ya ajabu kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Wabariki Mungu, na tunasema ya kwamba Mungu wabarikiwe. Nasema ya kwamba wafanikiwe. Anapoingia kwa season ya Christmas na waingie kwa mwaka mpya. Mungu waonekanie na meet every single need ambayo wako nayo in their lives. Healing ambayo wanahitaji Mungu wa heal. Depression na stress tunasema haitakuwa na nafasi. Tunaomba ya kwamba Mungu kwa sababu hizo projects ambazo zimestall, Lord, we pray in the name of Jesus ya kwamba Mungu iweze kupata resources ya kuzianzisha tena kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Wabariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tutaita watu anjadhaine, alafu Mwana uyo motheru niwe utwendete ma watigirione miogo oketheta eno kithikero kokego nitukuge yareu ina Jerusalem Kristo ne wemoshare mwana oyo mothiku torute ona ithwe torera getawe thĩinĩ wa mĩoyo itũ kĩthikĩroko kĩega nĩtũkũgeithia rĩu ina Jerusalem Kristo nĩwe moshare. so maybe kwa wale ambao wako na watoto wadogo wako nje, kuna mtu wa anjadhaine ambaye wako nje. There's a guy anakuwa na kakijana kake kazuri, wanasungukaga na yeye. Simuoni na nilimuona akikuja. Ama I can't see him. Mungu tunakushukuru kwa sababu ya hii cell group ya Anjadhaine ambayo wamesupport this ministry, kama vile other cell groups in this church. Mungu tunakushukuru kwa sababu ya the great things ambayo imefanyika katika maisha yao. Wakati ambapo Mungu wameona outcomes, wakati ambapo wameona ushindi, wakati ambapo wameona Mungu ukitenda mambo ya ajabu katika maisha yao, wakati ambapo Mungu ameona ukiwa heal, wakati ambapo Mungu ameona ukiwapatia victory kwa sababu Mungu ni asante kwa sababu ya zile experiences ambaye despite ya lakini Mungu umekuwa Mungu mwaminifu. Umewaheal, umewapatia victory wakati ambapo families zime experience crisis, financial meltdown na zile mambo zingine ambazo zilifanyika. Mungu wetu wa mbinguni, Lord, I pray in the name of Jesus ya kwamba Mungu uwabariki, uwe pamoja na Mungu wetu wa mbinguni hata kwa wakati huu. Lord, I pray in the name of Jesus ya kwamba even any other single need waona Mungu kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Na naomba ya kwamba Mungu ni kama mchungaji wao, also with my pastoral team tunawabariki na tunasema kwamba mbarikiwe na mfanikiwe katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Gathangari nini watu wa Getwamba
hĩndĩ ĩrĩa ngumo njega yarehirwo nĩ arĩithi a mbũri mambire kwĩrwo ũtukũ gatagatĩ nĩmo meiguire makĩrũria mahiũ mao werũ-inĩ. Mwenyezi Mungu ishie milele, tunakushukuru kwa sababu ya hii cell group ya Gitwamba. Asante Mungu kwa sababu ya every family represented hapa. It's like any other group kwa hii kanisa, wale wanatuangalia online, wale wako overseas. I pray God Almighty ya kwamba Mungu kwa siku hii leo very special for family. Wakati ambapo Mungu ameweza kushikilia kazi ya Mungu from the beginning of this year, despite ya zile challenges ambazo zimekuwa, tunaomba ya kwamba Mungu uwabariki kwa ile support ambayo amepatia hii kanisa, na wakati ambapo Mungu tumainia ya kwamba Mungu kwa hii mwaka wa Christmas kwa mwezi huu na hii Christmas ambayo inakuja na ile mwaka ambayo inakuja 2022 itakuwa mwaka wa mafanikio katika familia zao na katika maisha yao. Lord, I pray ya kwamba Mungu sikia maombi yao, na wale ambao kwa challenge in so many ways, I pray God Almighty ya kwamba Mungu waonekanie kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Wabariki kazi ya mikono yao Mungu, waonekanie Mungu, uwashindanie kwa sababu ni Mungu usiyebadilika. I pray God ya kwamba Mungu utende mambo ya ajabu na usikie maombi yao na uondolee stress na zile issues ambayo wana experience, and above all kwa sababu ile thanksgiving wako nayo katika mioyo zao, kwa sababu ya zile avenues ambazo umefungua katika maisha yao. God, I pray in the name of Jesus ya kwamba Mungu aonekanie. Natakuwa na pastoral team na nikiwa mchungaji wao. We pray God Almighty ya kwamba this group, hii cell group ibarikiwe na ifanikiwe katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Overseas. Na adhuri atatu Overseas. ari ugimono riria mudire jata makiuma kwa makenero merera imatungorete atini kwe kamane udhahamake. Overseas, Mama Amboi, Mrs. Grofi anakuaga overseas. Noel, Kristo ni Mungu wa Israeli. Lord, kwa sababu ya hii group na wale ambao wanakutuangalia online, wale ambao Mungu wameweza wakisupport hii ministry ambayo umetupatia, kwa ile energy ambayo wameinvest kwa sababu ya this ministry na kwa sababu ya this church, I pray God Almighty ya kwamba Mungu wabariki na uwe pamoja na wao Mungu.
I pray God Almighty ya kwamba Mungu uangalie maisha yao na weze kukutana na zile needs ambazo ziko. God, I pray ya kwamba Mungu ubariki kazi ya mikono yao. I pray God Almighty ya kwamba Mungu uone zile issues ambazo wako nazo ahead of them, zile projects ambazo wako nazo, na zile ideas na zile objective na ile vision wako nayo Mungu. We pray God Almighty ya kwamba Mungu aweze kuifanikisha, kwa sababu ni Mungu usiyebadilika. Mungu usiyetuacha kamwe milele na milele. So be with us Lord and bless us. Waonekanie Mungu, ubariki cell group ambaye Mungu watakuwa na activities in the coming year na some sort of restoration, kwa sababu ni Mungu usiyebadilika. Wabariki Mungu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana. Any other visitors? Sijui kama tuko na wageni kwa church ambayo angetaka kubarikiwa. Mama kuja. Any other person ambayo ni mgeni ambaye angetaka kubarikiwa pia kwa siku hii ya leo? Nayo chata ya Kenya utuhurine ikiroga migoro ushobere nagato ragetago bedilehemu nekwa Maria muarena una Jesu Kristo nemoku Mwenyezi Mungu ishie milele kwa sababu ya hawa wamama ambao wamekuja wakakuwa connected na this ministry in one or another. Mungu, naomba ya kwamba Mungu uwabariki, Mungu uwapatie mafanikio. Naomba ya kwamba Mungu wakati ambapo wana celebrate Christmas uwapatie Christmas ambayo imejaa furaha na imejaa peace. Naomba ya kwamba Mungu waonekanie Mungu kwa kila njia, kwa sababu ni Mungu usiyebadilika, na ukutane na zile needs. Wapatie peace, wapatie prosperity, wapatie strength ambayo inatoka kwako, kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Na ni kwa mtumishi wa Mungu tuwe na pastoral team. Tunabariki hawa mama na hawa watoto katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asante. No adhuriasho magitunya dhini magitureria mana duta kuhoya makeruta manage makehemonosho iheyo hidatosha udhamake Nimemwambia mama huyu asiende because alikuja kuniona kwa ofisi na nataka tuweze kumpokea in the Anglican Church, so nataka kufunga hiyo chapter. So nitampokea na watoto wake, alafu sasa atakuwa wa Anglican Church. So Rose utaendelea tu kuimba kidogo, nikimbilie supplementary hapo chini kwa draw ambaye ni mimi tu ndio ninaweza jua pale nimeweka. So endelea, alafu nikuje ukae tu hapa mpaka nikuje. Na ithuothe twinongorwemwe nitumukumye mono mwathani witu ihiguru na thi waciambire na agikura andu na thakame yake. Nowe, Kristo
sana kwaya. So Purity utaangalia kwa altar. Anaitwa Purity Wanja na ametoka Catholic Church. Na alikuwa anaenda mpaka Holy Communion. So sasa ni hata ingia kwa process ya confirmations because ashafanywa confirmation, so nikupokea tu, nitampokea kwa Holy Communion wakati tutakuwa na Holy Communion, lakini for now nitampokea kwa Anglican Church pamoja na kijana anaitwa Milton. Huyu ni Milton, alafu na Josephine. Good. So wacheni tuombe. Utaweza kuneli ukiwa na mtoto? Wacheni tuombe. Mwenyezi Mungu ishie milele, tunaomba kwa sababu ya Purity. Tunaomba kwamba Mungu kwa wakati huu ambaye ana join the faith of the Anglican Church, ya kwamba Mungu umsaidie, umwezeshe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Umbariki yeye na watoto wake wawili na familia yake. Na tunambless Purity katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Purity Wanja, kupitia kwa ile license ambayo nimepewa na the Right Reverend Charles Moturi, ninakupokea in the Anglican Church katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Purity, simama kwa congregation. So Purity sasa ni Mkristo wetu, and then alafu I don't know, unaendaga cell group gani? Uko cell group gani? Unaishi wapi? Oh, good. Kwa hivyo ni Wanjathaine, kwa hivyo watu Wanjathaine na wazee wa PCC watamsalimia hivi or hivi, and then alafu tuweze kubarikiwa. Torogame ithuothe, alafu tupewe another hymn. Wigi keno kenenema Jesu nyokireti Andone maine Mama hengarasha Mama hengarasha ore Wigi keno kenenema Jesu nyokireti Huyo mama amekaribishwa kweli vile inatakiwa church warden? Amekaribishwa kweli Mama Dhero? Wachache ni Kahoro tu na wao tu. Mom kuja tu because tunaanza set up a very bad picture. Next Sunday nikipokea mtu alafu asalimiwe na kanisa yote, alafu kuna ule so mtu akarikuwa terere, kwani kuna so watu Wanjathaine mtamsalimia ndani, alafu watu wengine wachache from cell group, alafu tuweze kubarikiwa. Negatha aigwe emusie simama tu hapa baba, hivyo already okay, want to go wazee wa PCC. Good, thanks.
mũgoco kanitha rekei tuikare thĩ ona gũtuĩka mathaa nĩ mathiangĩte ndikwenda kũima arũme kamweke ga kũina nĩ tondũ nĩ mekũhoete rwĩmbo gaka nĩ kahinda kega mũke mũgoce Ngai karibuni. Sin and sorrow grow, no thorns infest the crown. He comes to make his blessings flow. For us the curse is found, for us the curse is found, for us the curse is found. He rules them all with truth and grace, and makes the nations prove. And wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. O habari zenu muriega nĩ ithuĩ athuri tũrĩa tũine na nĩ tũkũgeria kũina na mĩgambo ĩrĩa twĩ nayo Ngai atũhete, na tondũ nĩ December nĩ thigũkũ nĩ tũkũgeria kwĩĩkĩra hinya. Tũkũina rwĩmbo rwĩtagwo Jesũ njikaria mũtĩ-inĩ na old fashion ũrĩa ainaga. Mwaririkana athuri nĩ tũrarutĩte ira hwaĩ. Jesũ njikaria mũtĩ-inĩ gĩthima-inĩ kĩa ũtugi, he rũĩ rwa kũhonania rumaga Gologotha. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngoro ĩkahurũka. Ũrĩ ũrĩa wa rũĩ ndĩmbĩmbĩkaga mũtĩ-inĩ, wendo na tha ikanjoya, naguo theri waguo mũingĩ ũkanjagaranĩra. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngoro ĩkahurũka. Mũrĩ ũrĩa wa rũĩ, hau mũtĩ-inĩ nyonaga gatũrũme ka Ngai, ndeithia gũthiĩ hingo ciothe ndĩ kĩruru-inĩ kĩaguo. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai wakwa, nginya ngoro ĩkahurũka. Mũrĩ ũrĩa wa rũĩ, ndetagĩrĩra mũtĩ-inĩ, ndĩna kĩrĩgĩrĩro, nĩngakinya mũrĩmo ũcio mũthaka wa igũrũ. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai wakwa, nginya ngoro ĩkahurũka. Mũrĩ ũrĩa wa rũĩ. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, nginya ngoro ĩkahurũka. Mũrĩ ũrĩa wa rũĩ. Thank you athuri Ngai amũrathime. Ngwendaga ndagĩka ĩmwe tu nĩgetha nginyie ngeithi, ngwenda kũrehe ngeithi cia kuma na kũrĩa njikaraga cia bamĩrĩ yakwa, na tondũ nĩ thigũkũ nĩ wega kũmũgeithia na thigũkũ, na ndĩmwĩre kũrĩa tũrĩ okuo no tũratindĩka maũndũ, na andũ a Kenya arĩa makorwo a gũkũ mwĩmuto marĩa tũgĩkorwo nao, onao makiuga ndĩ gũkũ makanja ndĩmũkinyirie ngeithi. Koguo no ngeithi ciakwa ngũkinyia ngiugaga ndona Ngai nĩ amũrathimĩte, na Ngai athiĩ akĩmũrathima na akĩmwendaga mũno. Thank you very much. Alafu ũndũ ũrĩa ũngĩ ngĩigua tondũ hĩndĩ ya COVID na tũkaikaga kũheaga thĩ yothe nĩ ũndũ wa maũndũ ma COVID, ona kũrĩa no ĩtũ affectĩte o tũrĩa ĩramũ affect gũkũ, ona andũ kũrĩa nĩ makuĩte ona hihi ona gũkĩra gũkũ. Koguo no tũikare tũkĩoyanagĩra mũno. Thank you mũno. Mwamũkĩra ngeithi. Thank you. Thank you Ngai akũrathime. Thank you nĩ tondũ wa gũthoma na ithuĩ.
pole sana ndasimu nitoine na andũ ethĩ no ndĩramenya gũkĩrĩ ageni aingĩ mũno njĩtagwo Leonard Ng'ang'a wa Kamau na witũ nĩ haha Gĩtuamba ndĩ brother ya Ngarama ithe wa Mwĩhaki ona ndĩ ithe wa Mwĩhaki ndĩ mũthuri wa mũtumia ũmwe na ciana ithatũ cia airĩtu koguo hana Gĩkũyũ na Mũmbi ndĩ wa airĩtu nĩguo. Thank you. Ona Ngai akũrathime. Nĩ tũkũrũgama na nĩgetha tũrehe mĩhothi itũ ya kwĩyendera, tũheo rwĩmbo nĩ kwaya na nĩgetha tũrute mĩhothi. Maikarĩte thĩ ũtukũ arĩithi a mbũri, mũraika wa Ngai nĩokire na ũtheri mũnene, tigai guoya nĩoigire mambaku makama, ndĩna ũhoro mũnene naguo nĩ mwega atĩa, nĩaciarĩtwo ũmũthĩ mũkũri wa andũ itũũra-inĩ rĩa Daudi, nake nĩwe Kristo. Thiĩni kũmũkone kana harĩa karĩ, nĩgũthaĩtwo na tama nake mũharatĩ, mũraika arĩkia kwaria makĩona igũrũ, arathĩga Ngai gĩtutu akĩina rũrũ, kũgocwo kũro gĩakwa Ngai nawe kũgũthĩthĩ, Ngai ũromathima andũ rĩu na hingo ciothe, kũgocwo kũro gĩakwa Ngai nawe kũgũthĩthĩ, Ngai ũrorathima andũ rĩu na hingo ciothe. Mwathani Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ, mĩarahũko mĩega tũgũcokeria ngatho na tũkambararia rĩtwa rĩaku itheru mũno, nĩ amu gũtirĩ ũngĩ ũtariĩ tawe ithe witũ wa igũrũ. We ũtũheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba Ngai na ũgatũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ tũragũcokeria tũgakwĩra nĩ twagĩrĩire awa mũthingu. Baba mwega, ici nĩ imwe cia iria ũtũhete Mwathani, nĩ nyinyi no ciarathimwo nĩwe Ngai witũ rĩ, ti itherũ nĩ ikũruta wĩra mũnene na mwega wa kanitha. Twagũthaitha ũgĩciamũre Baba na ũcitherie ikĩingĩra wĩra-inĩ ũcio, na twakũhoya ithe witũ wa igũrũ tũrathimĩra mawĩra marĩa tũrutaga, mawĩra matigaine na arĩa tũtarĩ na mawĩra ma kũruta Ngai nĩgetha tuone ũboco wa mũthenya Mwathani. Twagũthaitha ũtũririkane tũkĩharĩrĩria kũigua kiugo gĩaku Ngai mwega, tũikũrũkĩrie roho waku mũtheru Ngai, na nĩgetha tuĩke wa gũthamaka maitũ ona ngoro-inĩ citũ, na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twetĩkia. Ũcio njĩga tiumaga gũkũ nĩgatũ
Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya neno lako, utubariki kwa siku hii ya leo. Tunaposikiza neno lako la kushukuru kwa sababu ni Mungu mwaminifu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kaa chini. Watu wakiwa busy ama service ikiwa busy, huwezi notice wakati time imeenda. So imeenda. So lakini hatutatoka late kwa kanisa, I promise you that. So nataka kuchukua nafasi hii kuwasalimia kwa upendo wa Mungu sana, with a lot of humility. Nataka kusema kwamba mko wa Kristo wa ajabu. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi Mungu amenipatia. Mungu amenidumisha katika upendo wake, and the salvation ya Ngai inakuwa new every single day. Nataka kushukuru kwa sababu ya vile muli host area dean wa Njanja on Sunday. Nilikuwa Gebesheko, so that young lady ndiye amefanya area dean juzi namo Bishovu, na so sasa kwa kati ya wale area deans wa diocese. Baba, I don't know kama wanakuwaga 36. So hiyo squad ya area deans ndio walikuwa na mobilize diocese kuorganize extra mile. So hao ndio tuliwapatia that responsibility, and then alafu that they did it so well. Na hiyo sasa ndio Mungu ametupatia kwa wakati huu. Shege aliendaga hii parish inaitwa Nikiambororo Dinari, Mitahato. Good, thanks. So ameenda Mitahato. So sasa kwa Mitahato wa Janja amekuja huku, na she's a very huge blessing to all of us. So coming Sunday tutakuwa na induction yake, so na itakuwa Gebesheko, na kwa hivyo mumuombe alafu ile ndipo sasa tuweze kubarikiwa. So nilikuwa na reflect now that tumefika pahali ambapo tunabakisha. Tukiwa kwa Kiswahili service tulikuwa tuna reflect, because hii kichwa yangu nilikuwa nafikiria kwamba Saturday ndio Christmas, na tuka debate mno na ndo Kiswahili. Wakiniambia bado kuna Sunday and then alafu kuna Christmas. Nikamwambia hapana, hii Saturday nakuja ndio tunabatiza watoto na itakuwa siku ya Christmas. Wakatuambia mpaka ilibidi sasa tusimamisha service, tukatoa calendar, na sasa so wakanishinda na nikaadmit ya kwamba Christmas itakuwa hiyo Jumamosi ingine wacha hii. So hii ya 19th ndio tutakuwa na iko mbele ya Ngai kuleta chakula. We are still najaribu ku-strategize tuwe na PCC na cell groups, because tumekuwaga na challenge. Last time nakumbuka ya kwamba tumepeana chakula mingi sana. Kwa sababu tulishikana na New Kitusuru, na kuna ile portion ilikuwa inatoka kwa church, and then alafu na kuna ile portion ya New Kitusuru walikuwa wanatupatia, so tukanunua chakula mingi sana. Na nilikuwa naambia the two services, na nitawaambia the biggest challenge ni kwamba tunaweza kuwa na chakula mingi sana hapa, alafu nastukia kwamba the huge percentage ni wale watu, because Mwamuto iko na watu wengi sana ambaye they don't go to any church, lakini wanakuaga karibu kwa barabara, na wakisikia kwamba kuna chakula kwa kanisa wanajaa hapa kama siafu. So it is so heartbreaking, because that group ambayo, because tunataka kuinvest, na wapatia guidelines ya vile itafanyika after 19th wakati mumepeana chakula. So kioriani terere, and this is a big challenge ambayo nimekuwa nikijiuliza. How about wale watu ambao wameshikilia hii service yetu na wako na njaa lakini wamesupport na sisi? Those are the people ambayo tunawapatia the first priority. Right? By the time tuanze kufikiria wala ambao wanangojaga tu chakula, and then alafu wakati imepatikana kwa kanisa wanakula alafu wana disappear. Hawaendi Anglican Church, hawaendi Catholic Church, hawaendi Pentecostal Church. Then these, they don't deserve wapewe the first priority, because nonye ndemuno tohe the first priority ule Mkristo ambaye amekuwa akisacrifice na kafefte yake na kona njaa na kona struggles. Na tunatoongoria a cell group, wanajua those families ambayo ni Wakristo wetu, wametushikilia na maombi, wamejidedicate,
Nirekindi mwere, those are the people ambayo tutawapatia the first priority. Ili ndiposa hiyo kaunga ngano ambayo utaleta na hiyo mchele, tunampatia ule wetu ambayo amekuwa akisupport kanisa na prayers. Amekuwa akisupport kanisa na 10%. Kwa hii parish kuna siku moja ambayo sometimes after 1 hour with God kuna Wakristo wale wanaingiaga kwa ofisi na wananiambia zile challenges ambayo wako nazo. Na one of them ambayo a few of them unastukia kwamba mtu anakuja na anajidedicate na mtu anasunguka kwa maboma ya watu kuosha nguo, na unaona kwamba huyo mtu ameleta 10% kwa chenye amepata out of that. Same applies na wale ambao wanafanyaga kazi ya usiku, because tuko na watu kama hao. Mtu ana sacrifice kwa ile mshahara kidogo ambayo anapata na ana support ministry. So we really appreciate. Na kwa hivyo ikifika wakati kanisa ina reach out, those are the people ambayo tuna reach out. Those are the people ambayo, because Biblia inasema kwamba unimwagilia maji na mimi nitakumwagilia maji. Amen. So Igoroto, the 2021 imekuwa mwaka ambayo watu wamepitia. Imekuwa mwaka ambayo watu wame experience a lot. Imekuwa mwaka ambayo ni bahati nasibu. Mtu naamuka, and sometimes, and this is something ambayo nilikuwa nasikiza jana preaching ya cathedral in one of the services ya St. James Cathedral. One of the preachers ambaye alikuwa ametoka ni wa Kiambu lakini anakaaga US akakuja. Na alisema kitu ambayo nilisema, kwa hivyo sio mimi tu ndio sometimes like let's say. So because your preacher aliamuka akasema kwamba even as clergy tunakuwa na experiences ambayo tunapitia, and sometimes una feel like I don't even want to go to church kwa sababu ya zile issues ambayo unakutana nazo. And then in the back of your mind unasema kwamba your preacher ndiye alikuwa anasema jana. Then alafu nakumbuka ya kwamba whether you like it or not, na zile issues ambayo whether una experience na ile weakness ambayo uko nazo, you have to minister because you are the pastor. Amen. Kwa hiyo wachungaji wanahitaji, because sisi tunakutanaga na challenges na mazito of life. Na that is why tunajiweka kwa shoes zenu na zile experiences ambayo mnapitia. So mndoko to David tukireflect Psalms 100, kwa sababu wale ambao wamekuwa wakifanya Thanksgiving in this church, tumeangalia Psalms 100 kwa sababu ndio tumekuwa tukisoma throughout. Na ngaiga intentionally ya kwamba tutatumia kwa preaching ya leo exactly Psalms 28 inatuambia nini, Psalms 100 inatuambia nini. So numurigane ya kwamba mondogo to David wakati by the time andike hizi Psalms alikuwa arare mondo wenagike nomuno kwa sababu ya bahali Mungu ameweza kumtoa na zile experiences, because the background ya David na history ya David hakuna mtu anaweza mtamani, hakuna mtu anaweza muadmire mtu ambaye anaitwa Daudi kwa zile experiences na zile filthiness na ile uchafu ya dunia ambayo aliweza kuingia in his life. David tunaambiwa kwamba in one of the huge sins David alifanya ni wakati ambapo alikuwa juu ya paa. Na alikuwa, and this is something ambayo nilikuwa naambia watu wa English service ya kwamba the more wakati kama mtu idol, it is very easy ujikuta kwa dhambi. Because David alijikuta kwa dhambi wakati ambapo alikuwa na struggle, alikuwa na stroll wakati kina Uriah walienda kwa vita, and him, a very huge person in the history of Israel, alikuwa anasunguka kwa paa ya nyumba na akashamana na a very odd situation. So tulikuwa tuna debate na English service ya kwamba ni nani alikosea sana. Is it that David wakati aliona huyu mke wa Uriah, a weird experience ya mama ambaye time saa 6 ikielekea saa 7, and then alafu akaenda huko nje akatoa nguo na akaanza kuoga. So unaweza imagine ya kwamba so this is a woman ambaye ametoka all the way akasimama huko nje na akatoa nguo na akaanza kuoga. And here is the man pale juu ameanza, labda pengine alikuwa na kunywa riera kidogo, and then alafu akaona a woman, na Biblia inatuambia kwamba na akaona she is so beautiful. But before to dive into that, na the history ya hiyo scripture, both of them marani na mehia, because David, yes, aliona huyu mwanamke na hakuna vile angeweza kuona. But also huyu mwanamke alikuwa ni kama ametumwa, akaenda in public openly, and then alafu
akaanza kuoga. So hata kama David akona a question ambayo lazima aweze kujibu, same applies na this weird woman ambaye aliweka mtu kwa majaribu. RZ how nekorito, right? So in between that tukaona kwamba David alifanya vile ili nini, and then alafu akacommand watu. Biblia haijatupatia na more follow these scriptures in a very theological way. Biblia haikutuambia, kwa wale ambao wanapenda kusoma Biblia, wakati ambapo huyu mwanamke aliitwa, hakuna pahali Biblia ilisema kwamba alienda na akavaa nguo na akakuja. So hii dhambi, na mnajua kwamba kitu inaitwa dhambi na kuaga mbaya, because kuna dhambi ambayo mtu akicommit ina spread kwa community nyingine wamboi. Because sasa wakati ambapo huyu mama alitumwa aenda aitwe, maybe hata huyu mtu ambaye alitumwa aenda amuite, same applies. Ni vile tu alikuwa servant, but also akashindwa kama ataenda kumwambia huyu mwanamke avae nguo, akashindwa how is he going to control the feelings, because na Biblia haijatuambia kama, of course, kama alikuwa mwanaume. That is a story of another day. So tunagusia how David aliweza kutamani and how the sin iliweza kuspread kwa servants. Kwa hiyo mwanamke ambaye sasa mkubwa alimuita na akaanza kumwonyesha kwamba so sin ikaanza kuenea tu hivyo. Na momenye mehia neta morimo, it goes like a bushfire. But also out of all that filthiness, na David kutamani bibi ya Uria, na waka negotiate, na wakafanya what people do when they decide to sin, and then alafu kwa motino mtoto wa dhambi akapatikana, and then alafu all of a sudden haikutosha, and then out of that akafast na akaomba na mtoto akakufa. Then David akakuwa in a situation ya kwamba afadhali akufe. So wakati neno ilikuja na ikamfikia David, Mungu alikasirika sana juu yake, na akaambiwa kwamba choose between the three things, akimbishwe na maadui zake na kuwa na famine. I can't remember the other thing ambayo aliambiwa, lakini David kuerera ngai akamulilia Mungu na akamwambia kwamba Mungu, afadhali nikufie kwa mikono zako, tondomokoma aku menadha. So that is why David now apatia an image of a person ambaye aliweza kuplead na akaconnect na Mungu. Na Psalms 100 inatuambia kwamba wakati experience a liberation yanga in a forgiveness of God, akatuweka moto akawosha ngai na kuglorify God in everything, na akatuweka sensitive na kuona zile issues ambaye Mungu amemfanyia. First of all, Mungu akamuokoa na akamsamehe dhambi zile ambaye alikuwa amecommit. Then secondly, hiyo ilimchange mind yake na akatuweka mtu wako recognize everything ambaye Mungu amemfanyia. Kuanzia ile dhambi ambaye alifanya na aka experience forgiveness ya ngai, and out of all this na akaanza kujua ya kwamba kweli pahali every step ambaye ninafanya in my life ni ngai. So in other times, that huge experience and a complicated and a difficult one, ikashenja mindset ya David komenya tererendo akwethe uno more than that, everything it is God. Na David akasema kwamba shout for joy to the Lord, all the earth, worship the Lord with gladness. Alileta issue ya gladness, alileta issue ya excitement. Because experience ya David kwa na mondo marito muno zile ambayo waliweza ku experience in that particular time. Noko tike kendo esaka mundo free tako experience healing ya ngai, tako experience forgiveness ya ngai. The Bible says ya kwamba watu wote wamefanya dhambi, and out of the glory of God wametoka kwa glory ya Mungu. Na ukijaribu kuangalia, this is something ambayo nimekuwa nikiwafunza kama mchungaji, ya kwamba sometimes ukiona kwamba the congregations wanapendaka kupoint fingers when it come to sin. But how I wish Mungu to change the mindset negatariri tujike kuona mehia ma ando ange no any time ambayo tunaona dhambi ya watu tuone dhambi zao na tuone dhambi zetu.
So when wakati ambapo nina preach na nikipoint fingers hivi, hii finger ambayo mniangalia wale ambayo wanashonga, hii finger inakuaga yangu. So same applies to you. Hii finger iweze kuwa yako, hii kidole iweze kuwa yako. Negetha ohote ko sharia audio wangai, because the moment utakuwa ukikunja hii finger alafu wewe ukipoint watu, then wewe utapointiwa na fingers ngapi? 7. So cover upoint ando na one finger, but also ngai amenye ya kwamba even this finger inakuaga ya kujipoint. Na nipasa na kwamba David alikuwa mtu wa kushukuru Mungu because ana reflect back zile issues ambayo ameweza ku-experience, na akaona nether shangai ndio nimeweza kufika pahali nimefika. Nether shangai now that my family is standing, wakati ambapo most of the families zimebreak, wakati ambapo watoto wamedisagree na watoto. It is not ati ya kwamba umehonga Mungu ndio una connect na watoto wako. It is not ya kwamba uko so special ya kwamba your family is running good. Neither shangai tu. Wewe kuangalia kwamba kuna mtu ambaye hana dhambi. It is not that I'm so special in this diocese ya kwamba nimeweza kuwa mchungaji wa St. John's na nina run this parish. It's not about ati vile Mungu amenibariki na akanipatia watoto. It is only the grace of God. Na nimesema kwamba David alituandikia that Psalms because here is Psalms, here thanksgiving. Alikuwa anasema na recognize ya kwamba everything is for God. Know that the Lord is God. It is He who made us. Yeye ndiye ametuumba na we belong to God. Tuko watu wake na tuimbori the sheep of His pasture. So David aliweza ku reflect back na akaona ya kwamba like count your blessings every single day, kwa sababu ya zile victories ambayo Mungu ametupatia. So this Psalms 100 it is so timely kwa sababu reflect back ati ya kwamba tumefika December, wakati ambapo this year imekuwa so weird, zile issues ambayo watu wame experience. Someone tulikuwa tunaongea jana na mtu kwa simu wa hii diocese na akatuambia kwamba hakuna wakati ambapo like let's say kwa this diocese tumefanya fundraisings kwa sababu ya clergy wale ambao wamekuwa na hospital bills, na some of them tuliwa lose kwa sababu ya zile. So like never before the diocese was so in difficult experiences. Kwa hivyo kijaribu kuangalia nyumba na zile issues ambayo watu wame experience, pandemic ya coronavirus, crisis in the families na businesses kuisha, na zile issues zote watu wameweza ku experience, ni ogogia na that reason ya kushogeria Ngai ngatho na kumenya atiriri where we are coming from ni Ngai na pahali tunaelekea ni Mungu. David akasema in verse 4 Psalms 100 akasema kwamba uingia kwa lango zake ukiwa na shukrani, and I really thank God kwa sababu ya kwaya most of the times wanatuimbiaga that particular section ya kwamba enter his gates with thanksgiving and his courts with praise, give thanks to him and praise his name, for the Lord is good. Ngai ni mwega hindi ciothe, and his love endures forever. Na Ngai ũrĩa tũtungataga is a faithful God. Ngai ũrĩa tũtungataga ni Ngai mwehokeku. Mungu akisema kwamba hutalak, all of us, every person in this church anaweza kucategorize kuona kwamba ni Ngai, na God who has been so faithful amekuwa atorete Ngai mwehokeku. Even wakati ambapo hatungefikiria tutatoboa this season, wakati ambapo mambo imekuwa so heavy. But also David akasema kwamba tunashukuru Mungu kwa sababu ya yale ambayo amefanya in our lives. God has been so good and his love endures forever. Atuendo hake yakoreto hamwe na ithuĩ in the beginning of this year, na pale ambapo tunaelekea, it is God.
And these are the promises ambayo Mungu ametupatia, akatuambia kwamba nenga imo hoka because pahali ambapo tunatoka na pahali ambapo tunaelekea is a faithful God, na Mungu ambayo ikasema kwamba in verse 5, for the Lord is good and his love endures forever, his faithfulness continues all through generations. Ati uaminifu yake, and this is something ambayo the whole diocese kwa this Sunday na the coming Sunday, so Bishop alituguide akatuambia kwamba lazima tuweze kuwa na sort of family thanksgiving, na tuwe na hizo prayers ambayo tumeweza conduct, tuombe families, tuombe homes, kwa sababu tukireflect back na pahali ambapo tumefika, we have a reason ya kumshukuru Mungu. But also pahali ambapo tunaelekea, at hii Christmas mimi sikuwa nafikiria kwamba nitafika vile mambo yalivyo, but God has been so faithful. And also Mungu ametupatia that promise ya kwamba tunaingia kwa Christmas, and not only Christmas, nilikuwa naambia watu wa Kiswahili service ya kwamba to focus is 2nd of January, wakati sasa marathon ya 2022 imeanza. Na so the same God ambaye alitusustain 2021, it is the same God ambaye already kalenda yake ya yale issues ambayo atatufanyia imepangika ya 2022. Imepangika zile issues na expectations na zile plans. So irawito, it is just presenting it to God. Tondo nenga imwe hokaku na nenga imwe wadha, na ni Mungu ambaye anasikia maombi. Amen. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Nikoikira hingoine ciake na ngatho nyingĩrende na ũgooci, kiugaga mũthenya ũyũ ũheanĩtwo nĩ Jehova, njanjamũke tondũ nĩangenetie, njanjamũke tondũ nĩangenetie, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is a day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Bwana Yesu asifiwe. Rĩtwa rĩakwa nĩ Ann Wanjirũ wa Kĩnyanjui, ngĩmũrehere mohoro marĩa twĩnamo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndamũnyita ũgeni thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya ĩtanĩtio na rĩtwa rĩa Mwathani, inyuothe handũ-inĩ ha mũtungatĩri na athuri a kanitha, mũigue mwĩ harĩa mwagĩrĩire. Ageni aitũ arĩa mũtũcereire, ngũmũria mũrũgame nĩgetha tũmũnyite ũgeni ta ũrĩa tũmenyerete. Twamũnyita ũgeni gũkũ gwitũ mwĩ mũto, tũkene hamwe inyuothe na tũrathimwo, wĩigue mwĩ kwanyu, mwĩke ũrĩa mũkwenda, amũgĩthiĩ mũthiĩ na na service itũ cia kiumia gĩkĩ kĩrorete 1 hour with God nĩ gakorwo gũkũ Tuesday kuma thaa 1 nginya thaa 2 cia rũcinĩ. Inyuothe nĩ mũkũrio mũgoka. Senior Citizen ĩgakorwo mũthenya wa gatatũ Wednesday kuma thaa 3 cia rũcinĩ. Mothers Union tũgathoma gĩthomo kĩa dinarĩ Wednesday thaa 8 kũrĩa Emmanuel Church Kĩbĩcĩku. Nĩ mũramenyithio mweri 19 wa December nĩ kiumia gĩkĩ tũrorete, nĩguo gũgakorwo na ikũmbĩ rĩa Ngai
koguo nĩ mũrahoywo o mũndũ tũgoka tũkuĩte irio ũrĩa tũrehaga okorwo nĩ mĩtu na indo iria ingĩ mũngĩhota gũka nĩgetha tũhote kũrehe. Nĩ mũramenyithio nĩ gũgakorwo na kĩbatithio mweri 25 December, nĩ mũthenya wa Christmas. Kwaya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ rathiĩ kũrĩa kanitha-inĩ wa St. Stephen Gathiga kuma thaa 9 kwĩna Archdeaconry Carlos service. Nĩ mũracokerio ngatho kũrĩ PCC na Cristiano othe a St. John's Mwimuto. Nĩ tũramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa mwatũnyitĩrĩire thĩinĩ wa Thanksgiving Sunday, mũthenya wa kiumia. Mwathani arotuĩka wa kũmũrathima handũ-inĩ ha Sunday school nĩ arimũ a Sunday school. O hau department ya ciana nĩ ramenyithia aciari atĩ ciana nĩ igakorwo na fun day rũciũ mweri 13 gũkũ kanitha-inĩ. Marĩhi nĩ ciringi 100 o mwana. Koguo nĩ mũkũrio aciari mũkahota gũsupport ciana citũ nĩgetha mũthenya ũcio ũgatuĩka wa kũgacĩra. Family ya Paul Odhiambo Okumu ũrĩa ũĩkaine ta Madonye ũrĩa wa Mwimuto FC hamwe na arata a Mwimuto mena kĩeha makĩmũmenyithia gĩkuũ kĩa mwana wao na mũrata Victor Ochieng Odhiambo ũrĩa ũĩkaine ta Orlando, kĩrĩa kĩonekanire mũthenya wa Friday mweri 3 wa December mũtino-inĩ wa barabara-inĩ njĩra ya Mwingi Garissa Highway. Family nĩ racemania kwa Paul Okumu kũrĩa Utawara Gĩthũngũri area, na arata a Mwimuto maracemania harĩa ha AG kuma thaa 9. Orlando nĩ agathikwo mũthenya wa 18 nĩ Saturday no yũkĩte kwa aciari ake kũrĩa Ulafu, Siaya County. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo KU Funeral Home mũthenya ũrĩa ũkwanĩrĩrwo thutha-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Funeral Home mũthenya ũrĩa tũkũmenyithio thutha-inĩ. Mahoya manyu na ũteithio wanyu nĩ cikwamũkĩrwo na njĩra ya magegania. Tũkĩteithĩrĩria Victor. Tũramenyithio atĩ ũyũ nĩ mwanake ũrĩa ũrateithagĩrĩria ciana gũkĩra bara. Ngwĩciria nĩ mũkũmũmenya. Yes, mau nĩmo maandĩra marĩa tũrĩ namo. Ngai witũ amũteithie na mũrathime. Amen. To appreciate Mrs. Kenyanjui nĩ aruta wĩra mwega. Ngai akũrathime nawe. Tugatĩre. So please Sunday make sure kwamba mumetuletea chakula, alafu ili ndipasa tuweze kubarikiwa. Kuna mahindi ambazo ziko hapa. Mama Mbaina ni amepeana ni nyinyi. Yeah, so we really appreciate the Ndwarus kwa sababu ya kutupatia mahindi ambazo kwa hivyo hii chakula imeanza kuja mapema na tunataka kushukuru Mungu because of that. So tutasimama and then alafu niziombe na niwapatia blessings. Mwenyezi Mungu ishie milele, tunakushukuru kwa sababu ya hizi mahindi ambazo zimetolewa. Tunakushukuru Mungu kwa sababu nyondo waithe na nyina wambo hii na familia yao. Tunazibariki hizi mahindi Mungu, na Mungu ni asante kwa sababu itaenda kusaidia wale ambao wako na needs, watasaga wapate unga ya kukula. Tunaomba Mungu kwa sababu ya these Christians ambayo watakuja on Sunday wakiwa na chakula ambayo ile tutatumia kupatia wale watu wako needy, wale ambao wanasoma na sisi, wale wengine ambao Mungu watakuwa na pressing difficulties, pressing needs na difficulties ya chakula na wamekutwa na njaa.
Tunaomba ya kwamba Mungu zibariki hizi mahindi kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Ni hata Wakristo wakati ambapo wanaondoka, Mungu wa pamoja na wao. Wabariki Mungu, waonekanie kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Wajaze na neema yako kwa sababu ni Mungu usiyebadilika. Ninaomba ya kwamba Mungu wabariki wakati wanapoanza wiki inayokuja, wakuone kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Nare ukhoreri wa Ngai ore otangamanyaka ore otari ore garangoro shanyo na gwishiria kwa nyune gatha motore mumenyete Ngai na mumwendete onake moro wake Yesu Kristo mwathani witu ningekira thimo kia Ngai mwene hinya wothe ithe na murio na roho mutheru kirogia na nyua na kiroikara na nyue hinde ciothe tene na tene. Mwathani aroikara na nyue. Asante mwathi muthia na wega, and God bless you. Asante. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Ando a muthamaki mugethie. Ando a muthamaki Mother